Makeup the ajiwi kham daya bauping. Mirabai Janu Aya Stately Ongjang the Manipur na mupung phalak aina ngorokhui haira. Tangkhul Mayar ngalalong na COVID li ngachon mi ka hai pingli ning ka shi phongshok haira. Late Abija Lui Thui Wishim Kurna ning ka shi phongshok haira. Lay Khayang Ator Aju Bao Ringphawon Zimik in a Bamidale Aju Bao Maisa in a Nganang Rumsa Mirabai Janu Aya Stately Ongjang the Manipur na mupung phalak aina ngorokhui haira. City Center li kasa felicitation Rani Juli Chief Minister na lupa crore akha mira da hanghai kasa ji Banglan sa haira. Kala additional SP otpom la Rani Juli mi haira. Mirabai Janu na awi khuyui wi Ringapha phongshok da yari na katom khami se ha sa khami aina yui ka khuina da awi ning ka shi phongshok haira. Imphal li Ringapha mai khaya aina ngorok ka khui jili yari COVID SOP athishu da la chada majadla ahang aina ngzirut ka za thei khuya. Mirabai na Olympic silver samphang da Manipur wiwang Ringapha ningyang khuung ngasalala ngachi ngachamlak ka hai mimau atam hili check ka chin khawat hi ningai khamang sa haira. Olympics Kangaryovak Yangaka Assamwi boxer Lovelina Borgahanna Aya Kangaryo Yuida quarter final li Vahaira Tokyo li Olympics Ngaryo Kapok Aina COVID case Jungsang Maikar Kahai report la Sampangdalai Tangkhul Mayar Ngalalong Long Pang Ping Kala Tangkhul Kuung Pingli Youth Employment Cultural Kala Livelihood we survey gazadli kakatom kala sharuk ka khuisada asting shimre aina sathira na Tangkhul naw pingli yaumi khawai mask apa thingphanga aina ngachon mi haira thui ga hai atam lila Tangkhul yaron ngala ping wiwang audio kate aina la ani na ngachon ra ka haina da hanga khuyui rileng na la lan aina rang ngachon mi haira kachi Tangkhul Mayar ngala long na phongsoka volunteers pingli ka shai ka shak audio kala lan aina Rang John mi ka hai mi ping psycho relila Tangkhul Mayar ngalalong wi shong aina ning ka shi phongshok talai COVID-19 mi mauli ngasungra ka hai hili Tangkhul Mayar ngalalong executive kala volunteers pingli lan aina ngachon mi ka hai matailak aina MLA 44 AC Queer Alfred Kangam Arthur MLA 45 AC Queer Kushim Washum kala Ukhrul wi Deputy Commissioner Joseph Poling Kamsan Atumli Tangkhul Mayar ngalalong na ninggashi Ringapha phongshok haira Rara da khalai atamli ot manga khwiki da khalai psycho relila ngachon khami Kutom kami lai mi ching khawaila Tangkhul Mayar ngalalong na ngakaw dalai 5th MR Chado Begra Police Outpost li posting takasa langtang now late Abija Luthui Thui ga hai tarik Magada khani ngazin shiman hai laga tarik magada kathumthang ngazin pungmati atamli awi kathi angun samka phangna kala tarik magada phanga thang chijan ka haina apam chiwi ngasot nauping 5th MRW mi Borobera Police Station changda ngachon mi ka hai pingli shimkhurna ninggashi phongshok haira DIG IK muiwana chiribam wi aina kathi angun phung khawai ngaran khami aina ngasoda postmortem sa khawai doctor pingli contact samiya da shimkhurjina ninggashi phongsoka former deputy speaker MK Presyo Shimrenala postmortem kasawi maram yangsangmi kathi angun langthangli khuika khawai kasalila seha sa sangmida anamathalak aina yangsangmi haira da late Abija Luithui wi shimkhurna ninggashi phongsoka MK Presyo na shimkhurjili lan aina lang chon mi haira da hanga kathi angun khuigaga juli Ukhrul SP Sojanya Singh nala yangsang mi da karing ran khami kala mi ngatei te da shimkhurli apong ngatei te da wi aina ngchon mi ka hai psychology late Abija wi awavu Ramyo Luithui na ningkashi kuchung kha phongshok haira BJP Manipur Pradesh Kisan Morcha wi Vice President Ningrengam Kashung na Aya khu guthumli hand sanitizers bias kala mayangpa yaumi haira mimau atam hili kharing kharak chot ngorok lak aina khalai hili ngachon khamisa da thoyi sharkaphung kala silent khu guthum hili ningrengam kashungna ot pingji khami kasana
Khangjon Sampangkahai Ramnaupingna Ringapha Ningkashi Pongshok haira. Bharat Gyan Vigyan Samiti Kamjong District with Coordinator Tungreshang Shimpuri Aina Phungyar Block in charge Ningshung Hungyona Khuiramida 8 Indiana Mimau Wivang Khangjon Kamjong District Hospital mi haira. 8 India COVID relief na khami oxygen concentrator 10 LPM thermal scanner pulse oximeter thermometer triple layer mask N95 mask face shield color BPE kit pingji Chief Medical Officer Dr. T Nilakanda aina District Surveillance Officer Dr. Muthodmi Hungyo wi Mangali Ajonthang Panglan Sahira Ngajon mi gahai chili CMO Dr. T Nilakanda na Ningkashi Pongshok haira. State border mathada magakhui hina maram sada kasangkha ngoyera gahai Assam aina Mizoram acha honthang Chakshilak aina Khonjarda Shipaila Thisang gahai ochot jiwiwang ningai khama state khanini wi Chief Minister na Pongshok ngorok haira. Assam wi Kachar aina Mizoram wi Kolasip District wi border ngale Assam nala Mizoram nala Leva na da ngapai ngorok da leha tar khara pen ngorok da khalaina. Monday Tangkhul Kazar chuli Assam aina Mizoram police ping ngamu ngorok naumei aina lakap ngorok da Assam police personnel phanga thisang kahaina kala hang phanga ka da sachu ngorok kahaina. Assam Shokar na thari makanra da Shipai chitha da ragajang na da Mizoram Shokar na hang da mamaya khangai Pongshok haira. Ji aina ngaso da Ocho chili thisang kahai sachu kahai ningmagadun la Pongshok haira. Assam li musungra kahai interstate thari wi maram hi phapta khangrok wi alungli chingri aina kupsang khwingaya gachi Mizoram Shokar na Pongshok da jiwi atishu da Assam li la kharajan sakhawai sara da hanga lakhawak maram chi Assam Shokar na Supreme Court khwiwara da lei Inner Line Forest Reserve wi azingli ngalei sa kashiman Kala tar khura aina ngak mi khawai Supreme Court li yangsang mi khawai wara kachi Assam Chief Minister Himanda Biswa Sharma na aya hanga ahang kangui shongfu kasem kala kharer ngohong yai tek da khaleji satellite amma aina thekhuya kala ji masang yi mana da aya siljerli kasa press conference li Himanda na hanga khangayet hi reserve forest tar khura hina maramna Kala Reserve Forest apam chili ishi mapam da laimana Mizoram na evidence mishab da mika ngalang da pam da khalai pingli hong sagra kachihi Assam Chief Minister na hanga Jay na ngaso da Assam ngale inji akha aina tangda khongnai naw na mara khwipai mana kachihi la Assam Chief Minister na hangsanga Monday thangshok ka high security personnel kala ramnaw pingjang da Khonjar ka haiji center na state khaniniwi Shipai border post aina khwishok ngorok khawai Zimik ka haina Kachar Karimganj kala Hailakandi districtly security wiwang commando battalion haihaura kachihila Assam Chief Minister na press conference chili hangsanga Assam aina Mizoram wi thari khangapai hi Karimganj mamit kala Hailakandi college sub border lila khalaina Mizoram aina Tripura la thari mathada mathar sangrang kachi leya itumna thaipai kacha Mizoram hi khareli Assam li jangasana chitharan Lushai Hills the Hosai da hanga 1972 kum Union Territory ngasalaga 1987 kum Mizoram State khaikashokna shoka hai jili Senior Congress kathana Rahul Gandhi na Home Minister Amit Shah li khed the Home Ministry na ngalei wi mi ping yangshing rok hawai lingkasangji hat kukhina da hangkhui haira itumna phaning ungpai kaja ajon thang cham tarik makuda mati thang Amit Shah na Northeast wi kathana pingli samphangda Zimik sho khanila masangrang lakha Assam Mizoram border ochochi rakshokna Kamjong DC Warshang Hungyo na jizu khami athishu da Phungyar headquarter shimli COVID kagaza makagaza yangkhawai kala COVID ari kapwa khami ranye aya hapok haira SDO Phungyar Primary Health Center staff kala village level COVID committee na thanlaga shimli COVID rat testing kala vaccination drive hapok kahaina yarina ranye chili mathalak aina kotomi da aya shimlak hangmati da chiko random test sahaira kala mi hangmati da thurugli vaccine kap mi haira
test sa ka hai ping khipa kha positive mangasa mana door to door covid testing cum vaccination drive hi Phungyar headquarter Shimlak Shakathum hangchishat khalai psycho rally paida sawa faki da leya Phungyar SDO KG Taigong na covid kazat hili ngarur khawai sanitizer glove mask kala ari arriving kuchung khala yaumi haira SDO jina twiga hai makhu tarik tharada phanga thang ramai naw pingwiwang sam ration bag makuda khanila yaumi haira da hanga covid mi mau hina maram sada yari hiya kha kasak atam hitaran Phungyar SDO na yari wi khavat apong ayaya wali yangsang mida khalei chiwiwang ramnaw ping psycho rana ringapha ningashi kuchung kha phungshok haira aya ngajinwi report athishura Ukhrul district li mi thara covid positive samphangri haira Town hall screening center li mi thumrada akha test kasali akha positive samphanga violent contact tracing mi kathum test kasali khani positive samphanga positive khangatei pingji district hospital li kathum to somli kathum muyo phungli akha da samka phangna Khuilung tang contact tracing mi tharada khani test kasali positive masang phangmana 7 finance contact tracing mi mati test kasali positive masang phangmana Kala hamle khong contact tracing akha test kasa positive masam phangmana da DSO we report na hanga COVID second wave khara hili Ukhrul district le ari rashung da COVID positive samphang ka hai hi aya we tharaji jangda shachishat hangchishat kashung haira ari shang kala COVID care center le ngaha kasa mi thurugli aya discharge sada ari district le COVID kazada khalai mi hangchishat da khani leida leya DSO report na chithemiya aya aina tangda ayar aina manipur umgazang airport aina entry points pingli covid test saka hai hi milakshini thingthrada khani shaphanga apa chishat ka chung haira kala state we apam ngatei te do laboratory test sada psycho rangarum laga aya covid positive mi thingkha shakha hangthuruk da phanga samphanga da state we IDSP na chithemiya aya ngazin aina tangda thei kukhui athishuda covid positive case Imphal West li mi shakathum thumrada shini hina chungmei kap da samka phanga saya kala Imphal East li shakhani hangchiko da chiko Churachandpur li shakha magada kathum Bishnupur li shakha apa phanga Jandil li hangthuruk da thuruk Kakching li hangthuruk da kathum Thobal li hang phanga da chishat Tamenglong li thumrada akha Kangpok pili magada kathum hina positive kuchunga le jangdalei Ajonthang tarik magada phanga aina aya ngazin alungli state li covid kazat aina mi tharada akha thisang ka haina ari rashungda mi mau hili thisang ka hai manipurli machine thingkha shamati hangchiko da chishat ka haira kala ari mi thingshini shashini tharada phanga na covid kazam hungda leya da ITSP report na chithemiya Ukhrul district li covid vaccination acha hong thang aina tangda kap ka hai machine thing maguda akha shachiko hangshini da khani ka haira chiwing a chaili thing thara da shini shakathum hangchiko da chishat na first dose kap ka haina kala thing hangmati shaphanga hangshini da mati na covid ari dose pai da kap haira da hanga chingum thara da chishat aina hangmati da mati we alungli khlai mi machine thing chishat Thumrada akhana ka phaira chingum hangmati da phanga aina hang phanga da chiko we alungli khale machine thinguthum shashini thumrada khani na ka phaira kala chingum hang thuruk aina atungping thingkhani shashini magada chiko na covid ariji kapkhui haira da report china hanga aya aina tangda state li mi machine lak tharada khani langdana covid ari kapkhui haira achi we khamda ya pawping ladlui da pamili Mirabai Janu aya state li ongjangda Manipur na mupum phalak aina ngorokhui haira Tangkhul mayar ngala long na covid li ngachon mi ka hai pingli ningkashi phongshok haira Late Abija lui thui wishim khurna ningkashi phongshok haira Aju pau hinang chang haira pau ngana da klein thum psycho relate ringpha kala khamahaya Zimik shong sa serano